जोंनि बिटिसिनि चिफ सारनिसिम जोबोद जोबोद साबायखर बावहरो। गिबि गिबियाव खुलुमनायजों लोगोसे गासैखौबो आंनि नैबे गोदान भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। जों बयबो मिथिगौ जे मानगोनां जुबिन गार्गनि 53थि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै मुलुगनाङैनो फालिनायखौ जों नुनो मोनदों। थिग बेफोरबायदिनो जोंनि बिटिसियावबो बिटिसिनि दानि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायजों मानगोनां जुबिन गार्गनि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जोङो नुनो मोनदों। बे मोनसे गोजोनथाव जोंनि थाखाय सासे जोंनि बिराद बयजोंबो अनजानाय सिबिजानाय जोंनि भारतनिनो मेथाइ रोजाबगिरि बयबो जायखौ दिनैनि दिनाव मोदाय हिसाबै फुजियो, बयबो गोसोजों फुजियो। दा बे बिथांनि जोनोम सानखौ बिथां गैयाबाबो जों दिनै बेबायदि अबस्थायाव फालिनांदों। दुखुबो मोनदों, खिन्थु गोग्गाथाव बाथ्रा जोंहा बिटिसि गभर्नमेन्टआ दिनै बे हाबाफारिखौ लादों, बाख्नायथाव जोबोद। आं जोंनि बिटिसिनि चिफ सारनिसिम जोबोद जोबोद साबायखर बावहरो। जुबिन गार्ग डाঙৰীয়াৰ যেহেতু জন্মদিন উপলক্ষে যিখিনি প্ৰগ্ৰাম আছে আবেলিলৈকে সঁচাকৈ মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। आरो जोंनि बिटिसियाव मानगोनां जुबिन गार्गनि 53थि जोनोम सान फालिनाय हाबाफारिया एशिया बुकआव रेकर्ड खालामनो हादों। एशिया बुकनि रेकर्ड जायगाखौ आवग्रिनो हादों। बे जाबाय जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथावनि बाथ्रा। बेराफारसेथिं मानगोनां जुबिन गार्गनि मुंजों जोंनि बिटिसि हालामाव 30 बिगा हाखौ लानानै पार्क खालामनाय बाथ्राखौ पलिटिकेल एंगेलनि गेजेरजों गोबां रोखोमनि पलिटिकेलि सोंखारिनाय बाथ्रा बुंबाय थानायखौ जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनगासिनो दङ। जों दिनै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मानगोनां जुबिन गार्गआ बिटिसिनि दानि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि सासे क्लोज लोगोमोन। आरो बेराफारसेथिं मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा जाबाय जोंनि बिटिसिनि दानि सासे चिफ। बिटिसिनि सासे चिफ जानानै बिटिसि ओनसोलनि थाखाय मा मावनांगौ मा मावनाङा जोबोद गेदेर बिबान दङ। जाय माखासे बिबानफोरखौ सासे चिफनि चेयाराव सासे चिफनि मासिखौ मोननाय बै सासे व्यक्ति, बै सासे सुबुं, बै सासे गेदेमायासो मोजाङै मिथिगौ। दा दिनै जोंनि गेजेराव माखासे पलिटिकेलजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरा मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि मावनाय खोथा होनाय बै माखासे बाथ्राफोरखौ गोबां रोखोमनि पलिटिकेल एंगेलजों डिबेट खालामनानै बाथ्रा फोस्रावबाय थानाय जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनदों। मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि जायगायाव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा CM जानायमोनब्ला जानो हागौ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाबो बेफोरबायदि माखासे इम्पर्टेन्ट हाबाफारिखौ आवगायनानै लांगौमोन। दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा खोथा होबावदों जे डक्टर भुपेन हाजरिकानि मुंजोंबो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव मोनसे पार्क खालामनायनि बाथ्रा। थिग बेफोरबायदिनो मानगोनां जुबिन गार्गआ जाय स्कुलाव फरायनानै थांदोंमोन, जाय स्कुलाव फरायदोंमोन, बै मानगोनां जुबिन गार्गआ फरायलांनाय स्कुलफोरा जेनिबो आंखालाव गोग्लैनाङा होननानै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा खोथा होदों। लोगोसे मानगोनां जुबिन गार्ग फरायलांनाय बै स्कुलफोरखौ A to Z नांगौमानि बिथिंखौ सुफुंनानै होगोननि खोथाखौबो होदों। स्पेशली बिजनी आरो तामुलपुर। जों मिथिनायाव मानगोनां जुबिन गार्गआ बिजनी स्कुलाव फरायदोंमोन आरो तामुलपुर हायार सेकेन्डारियाव फरायदोंमोन। आरोबाव लोगोसे मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा मानगोनां जुबिन गार्गनि 53थि जोनोम सान फालिनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै मा बाथ्रा फोरमायदों नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै नायनानै मिथिनानै लादो। गोजोन्थों, खुलुमबाय, जय बर' हारिनि, जय बर' बिमानि। जुबिन गार्ग ডাঙৰীয়াৰ 53 জন্মদিন উপলক্ষে আমি আজি ইয়াত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি যেটো কাৰ্যসূচী তো আমি ইতিমধ্যে শেষ কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত গোটেই অসমত যিটো ৰক্তদান যিটো প্ৰগ্ৰাম সেইটো আমি অলৰেডি কৰিলোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছত আমাৰ जुबिन गार्ग ডাঙৰীয়াৰ যিটো ষ্টেচু আৰু পাৰ্ক সেইটো আমি ফাউণ্ডেশ্যন লে কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত লাষ্টত এতিয়া গছ ৰোৱা যিটো কাৰ্যসূচী সেইটো আমি শেষ কৰিলোঁ।
মুঠতে আমাৰ আকৌ আমাৰ 2টা বজাৰ পৰা আৰু আমাৰ প্ৰগ্ৰাম আছে তো আজিৰ দিনটো যিটো কাৰ্যসূচী সেইটো খুব ভাল আমাৰ বিটিচি চৰকাৰৰ উদ্যোগৰ যিটো হৈছে তো ক'ব লগা সেইটোৱে যে আমি কেতিয়াও পাহৰি যাব নোৱাৰে জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াৰ সেইকাৰণে আমি বিটিচি বাকী ৰাইজে বিচৰা নিচিনা জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াৰ যিটো প্ৰতিমূৰ্তি বা যিটো পাৰ্ক এইটো আমি আজি উদ্বোধন কৰিলোঁ মুঠতে এই পাৰ্কৰ নামত আমাৰ কমেও 20-25 কোটি বা 30 কোটি এনেকুৱা আমাৰ এক্সপেক্ট আছে আমি কনচেপ্ট পেপাৰ বনাই আছোঁ মুঠতে সেই যিখন পাৰ্ক হ'ব সেইটো খুব ভাল পাৰ্ক হ'ব ইয়াৰ বাদে আপোনালোকে অকল জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াৰ নহয় ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ নামতে আমি ভাল এটা ষ্টেজ সেৱাৰ পাৰ্ক আমি বনাম আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে শুনিছে গোসাইগাঁৱত আমি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ভৱন আমি ইতিমধ্যে মাটি বিচাৰি ওলাইছে ইয়াতো আমাৰ ডাঙৰ এটা প্ৰজেক্ট হ'ব ইয়াৰ বাদে আমি আজি ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছোঁ যে জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াই বিজনী আৰু তামোলপুৰত স্কুলৰ সময়ত পঢ়িছিল বুলি আমি শুনিছোঁ মানে কনফাৰ্ম তো এইখন স্কুল বা হাইস্কুলত যিখিনি প্ৰয়োজনীয় ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বা খোৱা পানী বা যিকোনো সেইখন স্কুলত আমি বিটিচি চৰকাৰৰ পৰা বনাই দিম বুলি আমি আজি ঘোষণা কৰিছোঁ বিজনী আৰু তামোলপুৰত জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াই শিক্ষাটো লৈছে বুলি আমি কনফাৰ্মেশ্যন পাইছোঁ মুঠতে এই স্কুলত মুঠতে কোনো অভাৱ হ'ব নালাগে খোৱা পানীৰ হওক বা বাউণ্ডাৰী ৱাল হওক বা স্কুল বিল্ডিং হওক বা বাথৰুম লেট্ৰিনৰ হওক সেইবিলাক গোটেই পৰিৱেশটো ভাল আমি বনাই দিম মুঠতে বিজনী আৰু তামোলপুৰত যিখন স্কুলত জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াই পঢ়ি পেলাই কৈছিল কথা সেইটোৱে জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়া খুব ভাল বন্ধু আছিলে মোৰ লগত এটা সময়ত হয় মই যেতিয়া নেকি পাৱাৰত নাই তেতিয়া মই অলপ মানে ডিষ্টেঞ্চ হৈছে তথাপিও আমাৰ যিটো ঘৰুৱা যিটো ফ্ৰেণ্ড সেইটো আছে এতিয়াও থাকিব ভৱিষ্যতো থাকিব স্যাৰ ইয়াতে যেটো কিমান বিঘা মাটিত কৰিব কি ধৰণৰ কেনেকৈ কৰিব অলপ এইটো আমি ইয়াত গোটেই ফেচিলিটি থাকিব এটা পাৰ্কৰ সোমোৱাৰ পিছত আৰু আপুনি বাহিৰত ওলাই যাব নালাগে ইয়াত থাকিব চিলড্ৰেন পাৰ্ক বা চুইমিং বা জিম বা এনেকুৱা মুঠতে খেলা ধূলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সৰু সুৰা গেমছ ইয়াত সোমাই ৰাখিম আমি মুঠতে ভাল এটা আকৰ্ষণীয় পাৰ্ক হ'ব এইটো